Godina gospodnja 2020, to ti 5 godina unazad, je bila jebeno najbolja godina ikad. Dobrodošli u novi video. U novom videu ću ispričat malo generaciji Alfa od 2020. A i vas malo starije fosile posjetit na najbolju godinu ikad. Dakle, da bi priča imala smisla, krenut ću od zime 2019. Dakle, kraja godine i početka 2020. Naime, ovako... Krajem jeseni 2019. počinju poprilično veliki štrajkovi u školama. I ja u tom momentu ko srednjoškolac gušta i dila. Nema škole jer ovi tu likovi koji kao odučavaju mlade ljude odlučuju podignuti državni štrajk. Svakako ništa ne rade, a uzimaju pare. Za isti posao, iako je štrajk skoro svake godine, ovaj je bio malo jači, ako men pamćenje dobro služi. Cca 3-4 tjedna. 6-7. Pozdrav. Dakle... Sad osobno me izuzetno boli duša što ste morali slušati ovo, dakle ovaj mi je bio poprilično smišan kad je tek izašao i ja sam ovaj video tad snimio, mislim audio. Da, nemojte mi stvarno zamjeriti ovo neko formalno ispričavanje, nadam se da eto nisam previše oštetio vaše moždane stanice. Savršena prilika za lokat najjeftiniji viski na igralištu ili po konobama. Život ta 3 tjedna je bio poprilično iscrpljujuć. Dok svi nešto rade, ti ne radiš ništa jer ločeš non stop. Ideš od kave do kave, od kafića do kafića. Kako se štrajk lagano završio, došli su i zimski praznici. Uz nekih par tjedana škole s tim da su ti praznici potpuno izgubili neki svoj smisao jer božićni duh je bio skoro pa mrtav, jel, radi štrajka i zajebancije kroz štrajk. Neće se baš previše zadržavati na tim praznicima, osim, ajmo reći da je bitno to što sam aktivno počeo igrati ovo sranje, ovo smeće od igrice i da, i ovo isto. Također postoje lagano glas o nekom virusu koji je navodno nastao u Kini zbog njihove prilipe kuhinje. Pa da, naravno. Ali dobro, barem nije nastao u Indiji jer onda bi svi pomrli. Are you a male or female? Kako su praznici završili i mi se vratili u škole, taj virus već došao do Italije i tamo je neko sranje izbilo valjda, odnosno statistika pokojnih je otišla naglo u visine. I tu se ovi naši idioti nešto svađaju kao što će napraviti, razumiš, kao odluče dat školama ultimatum, odnosno kao prevenciju širenja tog virusa. Dali su programe. Program A, program B, program C ili malo brže A, B, C. Program A je bio full uživo, ali su se valjda razredi trebali podijeliti ili imati neku kao skraćenu nastavu. Mislim, nisam siguran, svakako su većina škola odbili taj program zato što bi profesori trebali raditi duplo više. A štrajkali su da rade duplo manje. Program B, 2 tjedna u mjesecu bi bila online, a 2 uživo po grupama podijeljenih na grupu A i na grupu B, dakle na 2 grupe. Dakle, dok je jedna grupa u školi, druga je online i obrnuto. Također, jedan tjedan od ta 2 u mjesecu je bio ujutro, a jedan popodne i tako unakrsno po grupama. Poprilično komplicirano zvuči, znam. Inače, moja škola je prihvatila taj program i bio je top. Program C koji je bio full online. Dakle, ti su programi trebali stupiti na snagu nakon 2 tjedna online nastave i mjesec dana normalne škole. Ali pošto je ovaj debeli bio previše ispripadan, te on sam diga paniku, tako što je sve sportske centre pritvorio u bolnice. Tako da je i taj mjesec dana normalne nastave otpa, te je započela era online nastave preko aplikacije ovog dida iz Amerike. Uglavnom, da ne bi dobio neopravdani, samo se treba lajkat profesorovu objavu, ok, već vidite di ovo ide, tako da je život te godine do lita izgleda nekako ovako. Naviješ alarm od 8 ujutro i tako svakih 40 minuta da lajkaš objave i nastaviš spavat. Probudiš se oko 10-11 da igraš LOL ili CS ili Among Us sa friendovima. I'm not gonna say what race, what people, doctor, and what hospital, and what media went to. We know I can't say that. It was a Jewish doctor. Baciš neki ručak od babe, odeš na kavu, baciš čakulu o nekoj aktualnoj YouTube drami i nakon sveg tog, pošto si ubijen od umora, odeš lokat na večer. BTV, ako se pitate kako smo mogli financirati sve to, pa... Bile su krizme, bilo je valjda pun kufer love dobivenih kao poklon za krizmu. A kad bi tili uštedit, pošto živimo na selu, svaki ima svoje vino ili rakiju. Korona starter pack doslovno. Alkohol, zvučni, gejmanje i spavanje. Dream life, znam sve, Dream life. U tom periodu sam baš jako počeo pratiti anime, radi viška slobodnog vremena, gdje sam aktivno pratio balkansku anime scenu, s kojom sam se masu mogao poistovjetiti za razliku od tadašnjih mainstream youtubera, koji su i dalje imali poprilično 2017. vibe. Nije kao da sad, ja realno, evo, iskreno da vam kažem, ovo sad možda će mnogo ljudi da me hejtuje zbog ovoga, iskreno, meni srednja škola sad ne vredi ničemu. Gde ste, braćo, kakva je bola danas, a dobro došli u novi video. Danas je jedan ozbiljniji video, jedna ozbiljnija tema.
Sama ta godina za počet gledat anime je bila vrh. Dakle, novi naslovi koji su dolazili su bili bomba. Hoćeš Vinland Sagu, Dr. Stone, Haikyuu, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Dobro, neki su izašli malo poslije, ali sve je to taj period. I ne samo oni, i neki stari popularni su dobivali nastavke, ali nema veze da se makne s anime. Poanta je ta da će ta godina ostaviti većini ljudi užasan dojam, dok je s druge strane meni bila jedna od najboljih. Dakle, jedan stvarno jako nenormalno lip period. Također imam i ogromnu nostalgiju vezanu za taj period. Mislim, realno opisao sam vam kako sam živio u tom periodu. Realno dream life. Da, što se korone tiče, ima sam nju. I iskreno, mogu vam reći da sam ima jače viroze.